د چارچوبه بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک ده ایرول بنار قندیله ریوبریا تفگر آزادیا کردستان دا خویانی که دیروکی دا خویانیج آلی اندام فرمانداریا ایالتا سرحد یا یجستار وژین درسن و هات خواندن. دا خویانی ده تفگر آزادی راگهاند که جبا پیواجو در باسی قناخ دویمی ببه او همو هزین خواه جبا کوری کردستان وکشینن. دا خویانی ده هات دیار کرن که دوی گاون سیاسی و حقوقی بی که درنگ بین خستن بین آویتن. هر وها تقص کرد که وی مانیفستویا آشتی و جواکا دموکراتیک بسر بکوه. جی چاپمنی او رای گشتی را. شهر او پیوچونن لروچلاتا ناوین انتن جین جبر که با آوائی که پر جدی لسر پیشاروژا کردان و ترکیه تهدید دکر پیواجوی که پار بداخویانی سر و کمار سروکی گشتی MHP devlet Bahçeli و ریبر عبدالله öcalan hatı bu destekirin o da 27 Şubat'ta 2025'da به بانگا ریبر عبدالله öcalan آشتی و جواکا دموکراتیک را bu خودی ناسنامه که دقناغه که پر گرینگ و کریتیک تا درباز دبه. دناب 8 مین بوری دا وکی آلیه کرتمه لسر بنگه بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک گاوین مزن انقاسی دیروکی گرینگ ناوید. جبو دورهله که آرام و راحت یا نقاش بیاوا کرن همه پیشتی بانگه در روزا یکی آداره دا ما آگربست ایلان کر. لسر بنگه بر ریبازن گنجاب این آرسته کرن ریبر عبدالله öcalan دناو دیروکا 57 گلانه دا ما کنگره دا زمین APK کم کر ما بریارین هبونا ریخسنیا PKK و بداوی کرن استراتیجیا تکوشنا چک تاری گرد و لوان بریاران ما او یک زیده کر. Vana ancak rast breve birina ریبر عبدالله öcalan dikare pratize bibe. Pişti dumehan roja yazde tirmeyici lisar binge banka bidimen a ریبر عبدالله öcalan dreveberiya hefseruka konseya reveber AKCK bese hozatte gruba aşti u civaka demokratik aji sih kesan pek dahat jibo biryara bidavikirina tekoşina çek tari be merasime ki kuçekin xoşevu tandın د پراتیکه دا هلوستان و به بریار اونت نشانده. دبن پیشنگته ریبر عبدالله öcalan و PKK دا افغان دیروکیین آلی کرد آویتنه به کورانی باندور لسر دورهلا سیاسی و جواکی یا ترکیه کرد. لسر بنگه ها آشتی و دموکراتیک بوینه روح و اراده که نو در خستوله. جبا آشتی، دموکراسی و آزادیه اب هلوستا بویرک و فداکار کردان لناوا ترکیه و درویوه ده پلانا گشتی دا تمی به عجباندن هات پیشوازی کرن. رقم همون نزدیکاتی نبسین تنجین ریبر عبدالله öcalan و تفگر آزادیا کردستانه جبو تعلقین هر کدیچه لسر ترکیه و کردان گراند به برطرف بکه و جبو هیمی پیش روزه که به سدان سالان آجیان آزاد دموکراتیک خوشک و براتی داینه به آرمانجا پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک بگینه قناقه که دویمین هول دیده گاوین پراتیک نوین پیشی لیوه دکه باویجه. لسر وی اساسی لسر بنگه بریارن کنگره داز دمین کو پلان کریه ام همو هزن خوین لناف سینورین ترکیه لجین کو ریسکا پفچونه چه دکه و ریل بر پرووکاسیونین محتمل بدکه جبو پیکانینا وکشاندنا لقادم پاراستنا مدیای لسر اریکیلان ریبر عبدالله öcalan جی ام پکتینن. Beşek ji gruben geçtine kadem parasına medyayı vega ve live derine o bu xwe beştar ve daxuyani dibin. Her waha li qaden sinorji li cehen ku riska pevçunelê heye û mevziyên ku ew ê rê li ber provokasyonên muhtemel veke jî tedbîrên serarastkirinê yên wekê ve tên girtin. Bêguman ev gavên ku em davêjin asla ya bandor ew ê pratik nîşan bide. Ancak ev gavên pratikiyên em davêjin jî di pekanîna biryarên kongreyê daz demîn a PKK da carekî din helwesta me ya bi biryar û net nîşan dide. Pir eşkere ku em girêdayê biryarên kongreyê daz demînin û di pekanîna wê da em bi biryarin. Lê ji bo vana bên pratîze kirin jî dîsa li ser bingehê biryarên kongreyê daz demîn a PKK girtine nêzîkatiyên siyasî û hukukî yên pêvajo ferz dikin bêyî ku bi derengî bikeve dibe bên nîşandan. Divê çarçoveyê da hukuka ve guhez a taybet ji bo PKK divê esas vegirtin ji bo beşdarî siyaseta demokratîk bibe kanûnên entegrasyona demokratîk û azadiyê yên pêwîst bêyî ku bi derengî bikeve derkevin.
Weke davin banga me di seri da ji bo jin û ciwanan ji bo hemû gelên me ye. Pêvajo ne ew pêvajoyê ku cihinekan hin tiştan hêvî bikin. Pêvajo ew pêvajoyê ku bi tekoşîna rêxistin kirî, avakirin û qezançkirina jiyana azad û demokratîk e. Wê wextê her kesin ku xwe di nava vê jiyanê de dibînin ji bo serkeftinê pêvajoya aştî û civaka demokratîk di asta seferberiyê de divê tê bikoşin. Manîfestoya aştî û civaka demokratîk teqez ew ê bigîje serkeftinê.